bia ni wa yira ye na mom ehye ya wodro de wo mu di so a excavators a wodro wo mo saka ye enti se wo bi di ba mountain so se excavators 500 yira ya wose wono akasa frempom boaten ana ne wo kwotena wo kwofuru simpie ni apa wade nsama wodro atu dwanti mfatu hu bia na ne wode ma no ana nsantrofo bie ani ni pa bia wo mu nya ya na ko no nanim agu ase wo mu twa safa wono ede ba mountain so de ne wo makaso so mu ana excavators 500 ayira excavators 500 ayira wasisa nsem na wo mu kai emu kyerɛkyerɛ mu na nkasa no anhyɛ da amma montintinei wo kyerɛkyerɛ yemu You know, I say excavators 500 like me first excavator not even one. There was an interview and now besides said I'm a work on with 500 excavators. Now I'm work on I'm work over here. Come and 500 excavators obi na did work and now and for the two so they fan talk on so well known they said they hit no kind who say okumobia chan contemporary so man contemporary ya kase pa na repeat every day bia na kase say ko ba gagi na ukunu a wetin makunu enti obi anfa excavator bia kase excavator 500 ayira Vanguard sha se no omko remu a no makozizi excavator to bia jomo ya so metu control board bia metu two bia na job metu 2 by 25 no report so ye excavator 25 wo free remu ho no na omo de control board for akozizi so near the call bia de bia me no penesi o record no de emre bi kwa de say na say there was 750 excavators two be say on correct the call all the districts no ye hu more than 120 the twini na ba akra say and they say e bia no ntina ko beka say 500 daira and bia no and ebusia Professor Frempom Boatin na kyerɛkyerɛ mu excavators no wo mu kwa tam excavator na kasa control board no wo makwa kotu enti wo mu tu a no ne wo mu de aba bia na ye kɔ ye bre mu suo so ya kwa kotu excavators ayi control board maako edu ade be che be control board ya hia woni akɔ excavator ne ya ne dia no no de fufresi sintu be kɔ na excavator ni ni wo enti wo se excavator bia ni wo yira ye 500 na ebosre mu ka na anu achi na wodi tudwa wo kyerɛ mu se report iba monte so kura bi kasa wano akasa Frempom Boatin ne ba ni mpon ne ba bema dachi wodi wa wo bedi na ade wano susu tu galamse yi bia so ano de wa fa ne ho nsam amma eye nkratanim ente koba ne sa na tese ne nya atwum bi ya akoso anu so odi mu kyerɛkyerɛ mu nyina tudwa wo kyem so ko Ghana fo wase ya tin nsam na ye nsusu nka ya tin nsam na ye nsusu twi nsam na sra ne abasaso wase ansakra na nkrata beba monte so no any Commission on Human Rights and Administrative Justice judge for ya to yansa from bese infinisia 19 ya to amano investigations a would do to me kwaso ma chese bibia de di pefe ese wano Professor Frempom Boatin no galagalam say won tu bi da ne ba ni mpon say ya ka na asema ne ba ni susun tu galam say ni bi da nti wose bibia mu da okro jenembom enya say bia na ni bre obiri sika anasa de ni bri obi di bre bi ekita no waso onu bebi a wadu abra no wa bopa ne aka no eye hand to mouth enu ti ni aka ne de ne se ne wo bebo ni bia no wo hwe se betimi anam kwan paso na da chi bi okogina twedi ampo animu a wetimi abuna aten enti se ne ye ka nsem ne nya sa na te wo se wono de se ne be ya wo man kan ko betimi agina ye na amamuo ne ntoto ya wodu amampani a wo abangom ne hu atimi ato ne nti an wo ye sa hwehwe mu ene wodi ne nyina dagu nkrata so aba emonten so me prepose ena many bre obia ena ministro obia me bunipa ba ministro na me frɛ enti me se enya yawo na enema na hanya ekonomu no se report there for the 4 years no trade report be ya president bi o cabinet retreat council of state ki ya twetwe ya presentation ma o de enema haya nyina enti de me kan no enye sabe kontompa na se bibi nemo se sana dipa be fa no se there and fine se me timi se obia dwen but de me se me kan say I have to be honest with the president na enema na hanam fi say ye chetuanu a wetomo yakoya no yes I did ye dey ko shrag 2019 until for almost 4 years we be investigated and the shrag report na say me galam say me banya galam and that's why I couldn't talk because if you are being investigated you have to keep quiet and wait for the end of the day enti the no enti ni ewa honu no enti abusua we ye na dadye yo enkan so mpo Professor Frempom Boatin fi say wade nkrata e ba montensuo ene den ne watu nanim tuo a chese ehun sansam kra wa pone ho boy ya bon kra wa so no report wade aba montensuo wade kwa mama pani enti won kan wasem na embom esem ne ba no ho anu yi anu we yi anu enti sama wodra ye bisa ne kakra ne wa pone ho bi so kire ye ya yesu ya twen ye de egu ahoma so abo a kire won
Oman kronkron Ghana yetimi yesuma odo agidi pa ye awodro miensa. Esuma odo adidi dwuma wo man mu eye baako Kristo som etosumenu eye Muslim fosum enafi se ye be roro ye mpobo ade na tata fom agun sasase ya munye hwe non wajanum ya no munye hwe menana zamafo enobrago ya mane munye hwe ko mensa pilatu ejata munye hwe no musa diagum enti asuma odo agidi wo man mu no eye mako miensa na sasum miensa ebija baabi na de adifro man chichire yase ene o man tete yase no eye nsaguo nananom de no enti nananom amamu no na wo no mo eno na ne adie bibia ansa na kwasibro ni de ahwehwe ebe daada ya beje agudie ni de keka oni na achi osade ono no somba se Kristo som eyi Christian ti Christianity ode no so ba be bom de Bible cross abe hye ho ene no so gi hi ewo man mu enti se yasoma agidi pan de dwuma no eye maako miensa na sa yasoma mu ba ku panyini ba oye bibie ni hene nana anyima ngua condom a otosumienu nana ade atuja se omanfo beka ya nche bia afi atwa mu ene afimpinu nya duonu baako oman kronkron Ghana ban ya omampani nana do na etua no wo mu de dwumadie bi ba ya omutu din se Green Ghana project na sa Green Ghana project no na ban botan ne se beduadua nnua ewa akwan ho na wonam kwan ho na sempo ebia paawo na wantumi amfo hye na wonam kwan ho a wajinyunu na afia nyunu na chi no asanso ama yakwa wan efe pa sansa habamunu de unyampo abamunu green color green efe papa eye color bi ho na aboto yemtene anokra na mafo de wedding enti color green no enya papa ena ban yesie beduanua afa Ghana fana babia enti abani frase afimpiru ne aduonu baako ene afimpinu ne aduonu mienu na sanfie mienu no aban tumi ma ye dua enua ba ye empem aduasa 30 million na eno na aban hwe ya no nse edua ne beboa pa ko edua kana ma montin ba bi agi efe no ayefe pan yakono nti ye besen dua afi enti afi aban na ye krado se wo mo apa osika e bibia dada afi nso 2023 ye ba bedua nua Green Ghana project part 3 eba so nyame bua June busum ne da etoso nkunu na eno ana bibia ni mahene na kodom a etoso mienu e che se sa Green Ghana project no o ka cha ban plane fa se sa ban pese Green Ghana project ne koso na eso abapa na on tuskan wudi a eno fa sa adwumade ni na hye ayemfonsa anaso on twan funu wrem pa na ayemfunu ho njim se de be ya won betumi ahwe nua no aboso ban na anyinam ligua e kasa na oto ne nsam so na ochechem se die nti okasa ne se ewiase ye ntena Jubilee House enke yasangu yebo ti se de hwe aban se ne anasa de ate asemwanwa enua oye ne se enyeyi ye ntena atena ye offices awodro se ye eduanua enyeyi untumi so nkotena Lands and Natural Resource Ministry se mi eduanua na otefaako na enua no so awiase no se nso to se den na eguso na wo hwe no osi da bi ye nye ne sa enu ntini santi no enkronkra odo ye eduanua no wom mantam ni mansina odo ni na no osusu senka ban no emfa dwumadie ni hye ayemfonsa ayemfoni ni mpanifo na ohene na otete na ohene gini nika na oba na so de nsa hyem na onya chiame ni krontini di na tia eja wadwo wo hu na kokom wo so asa kokko adi no bedi bronya na ohu aburo pena ne maje ne pram ozinkokko abura me ko so esi ebekume enti na osensan kanfo ba se di anfo no otumi a ye fro begina mfiempo si ebise wasema ohun be po che ni asan bu atentrene no oso ogidi se sa ban de Green Ghana ne hye anfo nsa ewo Ghana womu ne betumi ahweso ye atoto nyama ye na nasi die nti okasa ne se ayemfo no womu ni momu ngro womu ni baabi ehye bia sanse penfo ka asem bi se di ode ne krama no ono ene yi ni takrama so aboa enti womu ne di omu kro womu ne nim baabi a die ye ene die nye omanfo ni suban di omu pe ene di omu mpe enti omu ne betumi adane omanfo no atenetene womu abodwa afre mandwuma mo mahwe agugu nua no so abonua no ban amanua na efe sanse na nasi se ne kra ne ye kapa Green Ghana 2021-2022 ye dua ye bebre ahye na sumpenifo nka ne kakra bi na agi ne ti no eno mo de bo mo asafo hene nti bibia ni mahene ensem ode atudwa ne nususu ye eno no
the person make and say yentina Jubilee House India and the yentina ministries India and the yentina offices India. It's massive teach and tinting and say the green gun on the way they have both higher next the dia young summer a dicrophone and nanum or my money dear book what I say yenchaman krum na nanum say a dear piano ye dear mostly bia ya for communal labor ya ko prafra ho ya ko a bomb papre ye see a bomb papre ya huja ho sa the busuri huja ho a just be huja ho busuri dumienu e wa finum na aduane dia no odie no ewura no so dibi e di se udie dia na ewura mene no a e dia no be yi ewura no definitely la be mene dia no etika ye bo na ye tu sika gu no me tu sika no wu kwa ye fa tumi no hye na nanom nsa ye hwe se dikrofo no obia be dia no ne bo ho ban na udie dia no amo ho ban a se wo yi wa bodi na ebedi na ochi mienu miensa na onyi wa bodi ti se mfu ye be fa ena da no bibia ni mahene nana anyina ngua kodom a otosumienu nana san to aso kire mu se aban aya so bra che se wole aban ya so mi de mi mfi wayi nani ti se de ote trotro ba se free odan kofo ase na panyin no asan kwa kodi gobe no asan yi mframa se ya no so asan yi nani kura ti se kama ya komde na ye onya duane ndi o se ba ne se be ha adwen pa na ha na ha adwen no o se onka se abo ponche ojunze oboni wura abo nso no nim so no ahu ne etutu enti o ka cha ban plane fa se asam ni kro we ye ntu sabi ana twene nso anim won ma ye monchen ye boni mu na age gon ukobọ nche na age kwa o se o ka cha ban se sa ban amfa green gun na nche ayinfo nsa na wo mu minister me president me MP me DC no ma de sa book position na bom wasafo hina ye nimre ho so na green gun o mafa so ahye na sika bebre yet now have a die that's not launch billions of dollars that's a kind of waste last year the cash year young fences young kind never me say na it's a deal you are children no kwana nka ye bo bokas na police you see your resources no na make say ya amend this constitution no the dey actual land act no near stop asajumade no and share na no sa adan he say that's no po de makro bi on betia your wade and once the forestry commission at this evening no every adikrofo now my next no be abon de ho ban every chire no afini kwa wie mpa abanya to nipa ko hwa na ye de o ye de ye de abona ba so anye sa ya tue sika gukwa na no kra no na bibia ni mahene eto aso na ode tu jan kuma twetwe na akwaso no pe ma chedwumadie so wan kan 93.3 FM wa bra obuoba ofori amanfo tena se otonza frɛ no wa matrofo so na san to aso de nkasa ba na wie ye ekre se afi aban no obesre pa otumu nkyene obesre aban ne se ayi amamra ebo ahensam ban amamra hwe nkronketo mpunto dwumadie so ene afi amamra ebo anoma nkitinkitinkitinkitin bi wo mantem ma nipa ho tono no aban ne hwe so be yemu nsakaye ene afi Ghana amamra nankasa afi apem ahankra de okrumienu 1992 constitution no osi yade aye ne papa enti abane hwa nyam nsakaye na emmomo sanoma weni na ho ban osi sabi nananum no wo munya ayarefo na bibisa ho na teteno se nanaka to se nyese ya de wo mu yeni na bibi ntia sa de kro no badwin so yesi udidi en fa sense from asa ho men enzo mo boa bibi ntia yesi udware a entonyum otonyum asamna baku anum obetumanya yade enti nananum na adwea nom de bu oman no ehu papa nanso ni o se asuatra nti asuatra ko bi kura de anwafa no so twen obehu no na ne se ho so obanya ba ko pe o se be maku no wato terapia ma no se ko bi enti na akire se ebiem o sa tun krama abankra chimpanifo se ya ensase ene oboade ne panisika kakra bedi mu nchen se mumfa nya adwuma 55% no eya mumfa nya adwuma na munya prakontwe ne kaloma modewe no ye nyina adwuma wɔ yɛn ho ahemfo ɔmanma o timamfo o adwuma wɔ yɛn ho yɛyɛ siatra ɛna yɛsɛ yɛgye tax ɛna yɛ develop ɔman yɛ royalties ka yɛgya na kwayɛ mu ne yɛ gold ne yɛsefo no 55% ɛna court assembly development ɛna ɔmo de ɛyɛ baabi ɛne amene ɔkasa toilet kura bi public toilet a ɛkɔ ne yie no woyam ka osisi a ɔmo se ba bɛfa program bi na ɔbɛduru baabi ani to anso obi fie ankɔyɛ ho yɛ public toilet nia de adwuma na assemblies na nti yɛkyɛ saa chunk of money de ɔmo only 25% come to the chiefs fadi aseɛ 55% ne yɛde mo ɔmo no ɛho adwuma na ɔmo yɛ no eti amende yɛ constitution no ɛne yɛ local government act no
and the Chieftaincy Act, no, I need the fata, your million Sunyame, Yakazia, who and Dia, Basa, Asamo, there was a Bonapo. The Constitution must be amended, the Chieftaincy Act must be amended, all the various acts must be amended to suit ourselves. Yeah, before the Kusia and I say, you are not man. Yeah, before you see in show young cohort, and that's it. The Nanum Omnium, apart from scientific, nobody won't show no mind because who don't show no and Yakobona. Ahenkan FM. Enkomatwetwe na akoso Ahenkan 93.3 FM so no pay wa abrobobo for amanfotena se nipa mote se okasa eye bibia ni hene nana anyima ingu akodom ya otoso mienu nensem eno no dini modu edi agba na wafumpi awudie enafom imodu na me bon se maso aherede edi ni modu enye easy sa e odin bi te se CK love eno no ka odo na be hwe akomam me fear say o kan kase no wentie bi ahase wentie mfi ahase na ya ne ya unde ne de obagun a wesi they say market no mo yenti min amenti asusi de omenya nurse fo obi edi ni huni yes ye dwane na ehu ye dwane asa kram de ababo nipa achia eji azemeba but ebetu anamo ye tu anamo pa abusia yentoa ensem ne swe Professor William Babwatin ayo openia eba ne amamu a wakwadari wo mu pa yentutu sika yentutu wo man bi amamu wa boben ewo wade afutuo amampanifo ni titiru ni mpanifo a wo mu di enim ewo man mu wo kire mu se ene wo man Ghana ade baako a ebo wo man no ade baako a ha adwe nyina se ade chi ade sen mebu ni mutimamufo ni ade hye ni ye kamu ye twejadro ye nsaguye yem ade baako adwuma wo sensem wase adwuma unsensem atopi wa maimusu yempenifo yi ya ni so wakofuru simpie ni apa wase adwuma unsensem gina ne naso wonya furu simpie ni apa wase mekura mabi adwuma mafa nipa be sempema oha wamu nyina wamu ye adwuma wase ano ne nya de ebeboa ne enti a wokasa nyina ne se wase yempenifo bi ewa maimu anukura so mabi adwuma enso adwuma no wo mabie no enya afebo wobi wo adwuma wo bie na kwaso na ne ye bosome baako yemfa nse bia ye mpotam e wa ni ebesi dan bi ama de hye wa ha yese ye ditimamufo ne ade hye firi aboabo na eye wasise adwuma bi sa na nche acha ye bosome baako ye besi dan kro na wie yesi wi ade hye na wom gogosi dan no wa masa dampan wom beba be pre adwuma eni tu wase wosre mpanifo pa ese anwuma ne de wom biebie so kwan a wom fa so bi adwuma no enya no ne ye pe adwuma wo bekwa bosome baako no ye adwuma na wie na watwe baako no ye adwuma na wie ya wani akono wasa akotena fie akosu adwuma ti waso obesom se wamu bie adwuma wamu mom homode no wamu hwo se adwuma na wamu bie no eya afebo wamu so wamu fom adwuma na eya afebo ankoye na watwe baako nkoye busumi mienu na wani akona saba betena fie na mom ebi adwuma wani akona di ne hu kwakohyem a eni afebo akosi se obekọ na hu migye mu wase eno ne ebetimi aboa ma enwuma ho nsensem a etopi wo maimu no asanso agina na so na boa ni titiru ani mebu ama obi akakra wa so etimi akona no ekoba ne saso a wose eto a wodu a wose etua ase wo man na wo man ni tumi etu mpo ni nyina aban ne sabeka na mbom akoya sa na koya sa adwuma no ye bie ne na wotena yatumu ye bie ne na watwe ba kontam yatumu ye bie ne na bosumi ba kontam yatumu a wase eno na emu ama adwuma ho sesem enkonkan enu kra saso de wo haw ani atete ebeda timamufo ani adehye so etu obesre pase ni menim ya mpanifo ntena se wo mu hwe ebie adwuma wo mu hwe se adwuma na wo mu bie no eba betena se afebo ama mebu ene wo mu pa adwuma wo man mu no wo mu sa enso etimi aka ebie. Yes, you've created that amount of job. That is fine. But if you created that amount of job and the person it's not sustainable. It takes just a week for that kind of job. The person will come back to ask for more. And that is why your unemployment rate will continue to rise. Because you've created a job for the person and that job lasted for only 1 month or only a week. So after that, the person joins the unemployed. And that is why Pascal service data is very interesting. Talk about transition, movement from work to unemployment, from unemployment to inactivity, from this sector to this sector. So it shows you the dynamics and the movement, the flow
of people in there. That is what policymakers should take a look at. So policymakers should move away from what they call job creation to employment generation. And that employment generation here, we are talking about employing somebody sustainably, and that kind of employment can last for at least 6 months. Abusiani aya Professor William Boateng wo penny pe ba ne amamuo ene won sasema wakodali wom na ne enam so ema wode sansem nyina etu dwane se sabre enkrata bi Africana Statistical Service asoye enkrata ni musem nyina wode atudwa wo kire se afimpinu ene aduonumienu 2022 ene ye cha busumi ni bi asemiensa na se busumi ye toso enkono no wo mu bubu ya hwe ye na nipa dodo a wo mu ni adwuma e wo man mu no wo mu eye 1.76 million na se e wo nanim ye panti wo mu di sansemi betu dwane ne wo man ga na adwuma sem ya topen enam sumo peni ejina so a wo kire mu seka bi mami kabie wo kire na adwen penifo atie na supemu a ebeboa eye wia prem to be akan kase wa sugusu tie ewo Ahenkan FM wati wasum bomodiafo adwen kire fa 0594 841044 text message and WhatsApp ya beken kanini na dia ma onim adwenche no manunsu bebrete sa agrekabe yenso ya betu ebo pa kenkan baako te so penfo a okoba asra so de makwa to correction so ba to correction no pese nyame chira ne ba no de akwa tum kunkron ana de achi o Facebook and YouTube hwehwe Ahenkan 93.3 FM Bernard Maulia Dauruma watam ya tumiyopo Ahenkan TV anonso de memoma no aye kama aza de yasra menwosra no nti abaka na ye de adwinche na fo no de ama de ababetodwa ene se owura bi se Ghana kwa enkoso no efa baabi Ghana nsamtwofo bi kan papa na meba no babetrim ama ebia ne ye kra ka ho a ne wahu Marshall Beauty and Training Center yenso de enka ho yenka ho da Yehunson said you can in clear udem the explanation ba pe ubehu say yenka ho Marshall Beauty and Training Center semen kan to so oba patro bema opese ho kani ho ye fe opese no ho ye akono onze mpempie bu on ma no yerete mu pia so akosia nunum kekani enko no okono konso bi abo konro wabo box brace so hwan brace wabo ayi hwan stars bi na gusu shepa na wani bo kamem ti se gira mo hunam ti ayo san bon safi de wadwen kono so dentia na nimonyam na de ma na nimonyam ni dan na di no wa yen fefefa kono de fata no obanso animonyam otirimi enu nti na oba yi ni ti ho a uhu a obedwane obetonwuram emani bitie hu papa obitu hu a asa adwe apo nko a mema ne de etun bosakula eman ne bosakula wo mutie huntomo ntanyo muti enu nti nyankopon nim die mu no oye ne se oba ya fatiri ngu ti so na wanimonyam no emra na honye fe pa enu nti obehwa ado oba bebo ni ti pa ono abehunze miti de ejimi papa sada no okokromanfo kada beshada de atofom asape ayi agugugu so kama no denam awiagede fifire ti no moto mpa no denam ade nti waye ni tiama na fata no tinanimu nyama ba de on de engofo ni befre no denam kwa ho enti eno kire so ba wanimu nyam ye otirimi enye ba bia na ye yeti eya fa Commercial Beauty and Training Center na omo ho fe endan adi me pa chope so rere na nti bubu mo re kaso cutes kama embro nyankopon limit so obuon mo bubu no re na o kan mo re sha chinse dio odin nsani ya de freedom tin uwana obisa hunze bebre enti masha de obaye ne standard a embro nyankopon limit to ena afi makeup no so ya genuine one kama no ayo fefefe so wa bufra bi won mo awie JHS awie SS ono ahwe school okwa ne modern mobo no so school enya me lie enti me nko school enti mesua anwuma bi makeups ye ne etrebo a fa no Commercial Beauty and Training Center obetete no na o ma na body nkrata empo betum dia dwuma Ghana fa na babia ne amawodro so Ghana ban ama Marshall tumi se onchi ni pantro onye ne ti to abofra nso wi a saa bi no nso ebenya kai na hye no so saa achimodan ufi traffic light junction
na wo kɔ nursing school mu ono mo a ɛhɔ ɛna Marshall Beauty Training Center ebutu friend 0208 309581 0208 309581 ana 0244 171667 0244 171667 now ne Marshall edin sa so afia busua yentoa awia prem to bre akan kase no so Ahenkan FM what wasum social and political analyst ora Ivan Chey Innocent edi atuja se we digana centrophobia hu ya papa na de enti okasa ne se ozomanfo beka ya abra ayi galamse ora frempon boate amane ba tu dwa no ya edididi ma okanya yese nanado ni fie bia wocha bi akiri pe biribi atwam na galamse no otubu ofie na chipe we nam soma omanfo bia amanyosam nti owura Ivan say wo mu mansantwofo bi sika eso mu gu kem to petro gum no mutine ye nkata ne pa kwanzo ankenon krananana na ngono ma say se biwiase hu ye bibia fa adwempa ye o se anu nti sika nti santwofo so mu gu ehye to petro gum penifo di omanim di omo ko chebi se ye kwakohwe se de obenfo frempon boaten kan ne kre anantro adenta won peso munya nyina so bi kase papa no de oye ni na anye enu anti no moye zan na owura Ivan se de say tina o man mu a enkoye ntozin samtwofo na eyiye yesa no ene samtwofo bi agigi sika na ya shomafru ma asa yi emuma eto atwi no sika de ma nti ohun de anya bonzo kotran radio so kotran TV so a saa se muma eto atwi no ono ntumi ngase kom de me ono ntumi ngase nsukom de me ono ntumi ngase atwi me na saa ananzo bu on ma saa ne nananum sa okasam na ne nananum sa wadro ntumi kanzi su pen se MP away DC away president away minister away ntumi kanzi su pen san say ya hina funu mu ma entina ne nananum sa te se police ni a osua aduane a hie die ne nananum sa na odi ato atwene enti o se wo mo hwe tutu sa na mo ni ye papa o san to aso etre se ebiem se de omanfo bi so de omo awura amanyosem mu nsemtwofo ni bi e de omo awura amanyosem no eno so ha adwen pa na mpempi ya ne ye ka ne ye bo aban achi ye che sa aban tutu enkoye ni sikasem o se dodo na aga na nsemtwofo bi sikanti wom so kan bi na sa oman no ene de ekoso ni na ekoso Yetiana ye kan economic situation in asefo enemy. There are several media houses still the ekoso nyina ye bo aban na chichidom as if said nothing has happened in this country. Metiana no na meti say ye ka galamsi asema Professor Frimpong Boateng asemi ba ye kan media we say camera eko chebi be ye kwotwa president fie a kire Ghana. And when you have such a media with such narrow appreciation of political issues and because they are driven by money and greed intino sabi nipa nyansa ye da say botom because I hear Professor Frimpong Boateng report na kan wasem na or say so in seminar ye can is about either 3 or 4 years as seminar ye can I can report now say onya reporter is here to galamsi or president fee no or no ankasa the excavator ko e ko tuya mana no edua nua e mo to wo ne na sefo nyina so after 3 good years we journalist sabi o wo da na wo dwen na wo da sunua so a won sisa camera sa wo kwache bi akwa because after 3 good years no you will not find any evidence there when you know say ye tuo ama chebia cemetery kra na ye to galamsi wo ho enti me ti ase Ghana ni no me motivation problem number obi anim enso na say we ya say e dey na ye befa so ye be ya asabi ye betimi atoto niema ye money where you dey sika all dey sika to me here to say money no say many people will die because of me only see that others will suffer because of me and so say nothing is done by me and I feel so you say everything is done by me and I feel why say yes I am the devil of Satan. Also mu base kaso chance am drop for no akwane hwe ne di hesika ne nani bone kapeka say kai esu yanko ose adenti na samasi ben finhya mienu miensa chi na finance am trofo atam cameras afaka si e kwakotwa ti omo yesa na sabi wo mo adwuma no mo ye no wo mo nim nani so tinsam trofo na amanyofo bi mo musika wom so eye de wom pe ma wom na owura avan e ka wasem na osan to aso se wa abra semi ba bontin no chebi timamfo bi aba bontin nya kukuduro se obenfo Frimpong Boateng momum bra bontin me pacho ena papa no se damra munim de mo ka
mo mampani akwa de we egu kro nanim ase chebi kro nanim ase etosumenu agu omani nanim ase omamu ni na etosumensa wagu yanim ase ama yakọ international ajazira wom wayi kata wom kra tia ba ba ya won hwehwemu ama akoto no mo ama wom so publish ma no so atre kokozovo ne nasefo ne bia miawodo bebre enti ose nanado one ne kro chebi wom na agu yanim ase panti se nanado ana kromvo ne se yamra mepa omampani ni che no ose nanado mom eni chebifo na mepa ye chew tinkade na efe sanka sema ba se nipa nso de nka ote de anya na nka wa makoma brase kade na efe sanka eke na nka nanado eni chebifo no masalai na nka ma bu kotodwe owura Frimpong Boatin ene Ghana fo ye pamocho mu vamfiri yen na mfumso de onipa bia ose de na nka efe sensa enso wei ahomaso ne ahoharinti womu sanka se ye Ghana fo ene obenfo Frimpong Boatin mepa nanado eni chebifo chew enu so kan say global number bia animguase odaba Ghana se chebi for achaw pa amona se omopa Ghana for achaw for animguase akufo ado de abraye na enye se yesi otu galamse is a fact such a skating report. How can you sit on it? Such a reporter sebi o mine dachi na de bia no ehemu asa wutu anamon am problems na ba ni nyina ye solve nipa ye punish you because you know galamse the implications na se for no. But media in concert with certain agents, you know, they are trying to cover this particular thing up. So I know that there will be no more. How can people be so narrow-minded in this particular regard? See, Ghana for and it nyama we elema and it so any Ghana because Onipa amutini ni oye social and political analyst Owura Ivan Chey Innocent. Abusia ye fancy ana wadwenkyere ba ye no yefa entwaso ema wanti Facebook ana me we me shase efiwone ne ani de dikan kwadwo free body phones wade aba wo kirem se nei wo ma bie kase ni mu a wo bia etie bie adwuma kone ne potem nyasem ketwa na wa kiresa Ghana fo bia kata wo mani amache se wa ma yo madwen se enwuma pa ban yi boy enya de wo mbehu enti ade ni efita kra na ni tua wo so boa tuntum mimi wani enti ne we kire ni yetuntum wo se ni nyina no mwa ma o mai entumpo ye mia dafu na abayo master planner junior Kentampo aka Kentampo BMW sesi amsemi dia tu mitrim BMW baumia must win what aba wasi amamu obi e wa asasi so ene tempempen kwa amamu obi e wa asasi so atoba ha enu to obesra John Dramani Mahama ne NDC sene e wa mo keka ne de wa munyai 2 mini ya de ahye wa munsada bra wa mo ba ye wa mama ye hwente anya afi an wa mo ba de o mo ba be keka nsem bia ma ye de tumi ahye mo so wa mo ba the same adequate into wa faso na wa chia woni monyamfo Jerry Ahmed o wejagbawe incoming MP ne master plan asoso de bia ne MP fufro wo chia no agenda no esopa Salasi Patriotic Voices God so and what free was watch when monyamfo Alan Kwadwo Trematin the next president no diaban wo chemu se wa besra NDC amanyo koni titiriwo ene mampani da John Dramani Mahama so we no eyebre and wo mo sen kebrewe wo mo tena se kura de dayank wo benya apomuden na ni wo mo ye die wo se enkosi aga NPP breaking the 8 enwa aneko Salasi dia wode eba ye no fantastic Wilberforce free session asaren so and wode aba no kire se NPP amayo ko ni titiru ni communicators wo wasi brebi wo wa mu furu simpie ni apanya akwanya no wo de nsam bi tudwa wodo rather sam de anya no kure enwa wo mu ka kire Ghana fo ye tumfuturo egu Ghana fo ni sa na ne anya no kure enkwan wo mu kan to obesrom se wo mu nya akwanya na wo mu kan sempa wo mu mo NDC amayo ko ni hu daro wo mu ba ye hunu wo mu ye ma penida da John Dramani Mahama wonu na de wo manyi kwaboshe asase so fantastic Wilberforce no Pedro wa Madina ana wadi fu chemsa wo ma biem a enya sem ketwa ne Indianapolis Kumasi tano so Casben Junction wo ma bie kase enim se kuwa wo bia tie bie BB kaswa American Town ana wadi abosi aka Hawa nie ne dia wode eba ye waso obesrese Ghana for
yen nyina yanka ye hu momu na yempre empumtuo emfama o my Ghana na momu osre esama pani dada John Dramani Mahama ne NDC aban no wa mutumfu tregu Ghana fu ani na se yenti adachi bi ye dokro ye bere ne kwa enti yama ye ni enna ho pa na dia wode eso eba ye no no Crispo fufuo yansa aka wode Robert Edu wonso wode no aba bedru ya dawasepa Master Planner Junior wode no medical enso akenkan dada fe womuso a wamode efa SMS ni nyina no ewie eso ye damasepa nyasem ketwa na ekuakunedu edifri achim aboabo yensa enso aka wode no saso ana senior Wilson manso onso de no abelandi o abedru say Master Planner wo de fa krantani fanu onso wode no yensa aka ye damasepa ye de sia no se ni akona mpenfo ka asem bi se penini ufie adue oh mencha odan post for titu ni CK love me de peni o mi fie timi no die na se police for ni ufie adue ne police wo mi fie mencha achim dan post for titu ni wo mo a ewo duty ewo barrier ufri yi nkwantanu mu call France no saa kwan so barrier no titu ni wo mo ewo duty no mechia wo mu ni na enawia titu ani CK love ewie mechia papa mjidi sempombo kode ye ko na enwompa atoa so ye producer eye Bra Nelson ena Bernard Mawuli ono nso ena de ko Facebook live eni YouTube ewie hwe na ofesu a eja wajo o chense di ogu ayi agotomole ase ayi bonka je Raymond mokwan no saa contractors no ntade o mo hye ho hu abeta onum ona de ko Facebook live ni YouTube mi din edi kwaku enin kusi buadumene mami ekuya janewa kasi bonesi yesi achamupi yamamumo ni tie Jack, mama no undin komobi. Udim say chrome hardie. Se ban say yam print entadie papa pandia. Eye Color Studios and Digital Embroidery. Ani, me say Color Studios and Digital Embroidery. Now tie, samoye jume kuobi, corporate institution and now organization bia.